all the place in Indonesia is beautiful. But Sorry, Bang. one of the lifetime. Bisa ditranslate, Bang. This is Tongke Tongke. It's one of the biggest mangrove area in Sinjai. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di sekitar rumah Soleh terpantau beberapa CCTV. Jadi Ada yang Jadi naik dan posisinya sekarang rombongannya Polandia di mana? Oh, di mana? Pandren. oh hampir nih. Oke. Kita lanjut jalanan. Nah, sekarang kita menunggu dulu rombongan bule Polandia di depan SMA 1 Sinjai. SMA 1 Sinjai Jalan Persatuan Raya Kabupaten Sinjai. Karena sementara di jalan menuju ke sini, jadi kita mau tunggu karena kita mau antar ke Tongke Tongke karena di sana mau live di mana? Live di mana nih, Bang? Di TV1 deh. Kawasan objek wisata hutan mangrove Tongke Tongke Sinjai. Ya, diliput sama TV1. TV1. Oke. Sekarang sudah datang dikawal oleh Kapolsek Bulpodo. Nah, ini dia rombongan bule. Ini sana. Karena bersama keluarga Bang Randi. Sekarang kita masuk ke Tongke Tongke. Kayaknya mobilnya rombongan bule Polandia di belakang ini. Kita sudah sampai di Tongke Tongke bersama rombongan keluarga pengantin baru Bang Randi. Family. Alright. This is Tongke Tongke. It's one of the biggest mangrove area in Sinjai. And in that time, before 1995, in Tongke village, they get the impact of the abrasion like from the sea. So each year, from the land to the village is getting smaller. So the people making research like how to make it stop. So in 1995, all the village in Tongke, they're starting to plant the mangrove. Until now, this is one of the biggest ones in Sinjai, and also can say in South Sulawesi. And not too many people like from Western country come to this place. So, Selamat datang ke Lasal Wisata Ketanggung. Oke. Assalamualaikum. Oke. Sekarang kita lagi bersama rombongan. Aduh, cuaca tidak bersahabat guys, hujan. Lagi hujan jadi tidak bisa melanjutkan perjalanan.
semua keluarga pengantin baru Bang Randi. Bang Randi, bagaimana Bang Randi jadi pengantin barunya? Rencananya nanti mau berbulan madu di mana, Bang? Kembali ke tempat menetap di Bali. You should go to Bali. It's super beautiful, but all the place in Indonesia is beautiful. Sorry, But Bang. one of the lifetime, Bali. Bisa ditranslate, Bang? Kapan-kapan datang ke Bali. Bali tempat yang indah, pasti. Karena sudah terkenal mulai dari lokal sampai ke mancanegara. Tapi kebetulan untuk acara ini khusus di tempat kelahiran saya. Oke, terima kasih Bang. Insya Allah kalau ada rezeki kita Amin. go ke Bali. It's not prepared for those many of people. Not really, because Sinjai food, Sinjai wood is so famous for holding a long years. So we will test it. Yeah, we will test it because at least 300 people here. Ini hujan-hujan, cuaca tidak bersahabat. Ada pawang hujan? Ini what's your name? Olivia. Olivia. What? Gimana Bang? Anu gitu dulu. What? They are asking, how do you feel about sinking space, the size Here? of the rain? I'm hot. It's hot here. Panas. It's super hot. Panas katanya. Padahal kalau kita di sini dingin. By the forecast, they say that it will be raining all day. Not really, because sometimes in the forecast it's saying it's not rain, but it's sunny. But sometimes in the forecast says sunny and then suddenly boom. You think it will be raining all day? No. Anak horor. Jadi now. Mudah-mudahan katanya tidak hujan seharian. Go. Satu. Dengan Randi Guntur. Veronica Kuras. Halo, selamat siang Mbak Ana, Mbak Vera. Mas Randi, suaranya masih agak sedikit kesem-kesem, Mas. Selamat siang Mbak Ana, Mbak Vera. Ini pakai headset atau enggak, Mas? Pakai headset. Di sebelah ada Mbak Veronica ya? Iya. Kebetulan di sebelah sama nyonya besar. Iya, Mbak Veronica. Ini Mbak Veronica bisa bahasa Indonesia nggak, Mas? Bisa bahasa Indonesia sedikit. Sedikit. Karena rata-rata dari pihak keluarga sang istri itu baru pertama kali ke Asia. Jadi saya perkenalkan dua budaya dari adat saya sendiri, dan kemudian salah satu budaya adat yang mungkin sudah dikenal orang di tempat saya bertempat tinggal. Tapi paling utama yang saya mau perlihatkan sama keluarga itu budaya adat saya sendiri. Dari istri dan juga keluarga istri yang melihat budaya Indonesia yang budaya alhamdulillah perkenalkan Mas Randi sendiri dan musik.
What do you think, baby, about our tradition, our culture, the traditional dress? My family loves Sulawesi, south of Sulawesi, especially Sinjai, and all the people in the village and Randy's family. They are amazing. They are so warm, welcoming. The food is amazing. The customs, everything is perfect, and I think that all my family members, they are loving the stay in Sinjai. Okay. Buenos días. What did make you fall in love to me? That's a good question, but that's a difficult question. I fall in love because Randy is a beautiful person inside. Makasih banyak. Thank you so much. Thank you. Makasih. Yeah, sama-sama Puang. Iya. Woi. Banyak mas, terbiasa. Bawa tamu sampai ratusan. Berkeringat dingin, tahu? Thank you. However, I didn't know what to say.